Every day, some money now, Maba, who say be a free to my be free, yeah, say, and a buy and Tina, woman catch them say, for 4 seasons, Yama, and yet, and Tamkaka. Madame Masepa, me buy Massam, Tietia, me, you know. Yedi kind, media patcho, and last election. Casabia, Kaya, Anya Mode. Suban bi a yeyi edi a anya mo fe no yesre mo fa nche yen ne da mo ase mo me fa nche ne keka ye hu mo ne yenye party no ensi o ye party no na ho oden no ekofom kakra wo nkran a ya na ahum te de om de ye mpanyimfo no ene ne di we nam ha echina ne di we e fa ha NDC for yes sir if you say omo wo power ukura power kofo ayapa ye ma ayapa mo fri adwuma ya gege omunwuma eye na nke wo power enka ye nyina adwuma ana ye mpam no enfri adwuma a wakodim ebia busumi nsia busumi nwotwe ne ye de omo ba fie enti power eho ehia papa ma de sedi a mede nam enwumre ene se NPP ye hia power power na yenya no 2032 ana 2036 yenya no 2028 na unam kroma obia bo edin baako minimara se Asante Mampong yenti bia monfa honorable Kenmra ne ento aba no mamo monfa honorable Kenmra ne ento aba no mamo NPP yekoyi nipa na enye eno ano no ye koton nipa no ama Ghana for eni kura tumi no se ya amfa de omo pa ombesa me ya betina fie NDC ni obeba na oye foforo ono so be pre ni 8 years na che se ye betina fie 12 years ebedu wona ye nim de party na ya na me no mie no kura na ye nim ba bia ye wo nti me ba enumre ya ma desede Honorable Ken si January 31st abano yentoma no edi enti na yentoma no Honorable Ken 1992 and o join the NPP nimishia no 96 timishia no party nim dada Honorable o ye bibia o de na koma ene ne hu nyina ehyem enti se enkoyi a na eye na hometel tubati so TV so radio so na o party ninja radio so TV so na nani abre no okasa momi ehwe party foyo momi ehwe party meyo two time bia ne age na no asibone de bia o kan so wasumdo na e no no so na sum adwon menye sure say ye obi afa say ahomachi na onum wo be sorry say wo kopɛ moa afri baabi wo be boni punu mu 5 am a wo honto ono so eso sorry sa na onum no ehwe nti ono so ne honto Uhutowa ena ono so ne ho atono ne nti a me ye ma dwen se me behia me nuanom ne me maame no ema ye so adie mu a ye so ema mu egina ye so ene ye party no efa ti me ba se me de mentoma e bebo mu diem ne ya gye ye NPP party no asie na yekura ade so abibi wo yensem so yetimi hwe fie kama efise wo fie a wa na wo ye aduani akora yare a wa na ye doctor wa na wo ye nurse ni nyina yenya enti bibi kura wa utimi hwe ne so ba bia kama ya me chairman o ka asem bia ye me de wo se enoboa kire se wo do bi boa me a na me so ma do bi aba ti ma de se de anwumre se me sre mo me ni noboa mo no bi moa me na me so me no bi e moa mo e bi alone bi a wo pe e di a hye wadwuma bi a wo pe se wo bie wadwuma ade pam eti ye se so nyame adom ye ma no mo ko school enti post akase ye mo betimi ye dibi MC CEOs ni nyina ombetimi edibi emma yesu ye bia ye businesses
enye school feeding nkoa wow business a obetimi aya ama ho atọ di ahwefie ama aye kama yenni enoboa mesrɛ me dobi boa me na me so me nobi emoa ye be metimi aboa ama yennyina yenni aso a agese ye wo power agese ye kura tumi no sɛnea na honorable kan ye ma ewie school a efie mienu efie miensa BDSS a 7 years na apra no da so atifie ono akwa na ninye enti oba no so onya adwuma ya na obehu se wawo bema papa sɛnea na honorable kan enye kra enti se pede se wunnim akse apra no oye adwuma wanfa ni pay na amra kra wunnim so ono ankasa ohwe ne ho enti wososo woda na wada NPP for so yeto abama ya ye wa abema ye yade a ewura efie bi President Kofo ebre ye free maternal care ye kwowo a free President Kofo ye manico schools no omoduane di o yes no omoduane di enkoda ni nyini ye President Kofo ado was almost secondary school and also free NPP abayo ya hwe amayawo ye ma ye ma na aduane di wo school enkola no omu wie SHS ko clinical free honorable Kennedy akra na wie school toma no no ma abra no adwuma nye onya enyi power bia akra wo bia enwuma no but eye ono nko anti no ne nsa entimi nso ye nyinaa ye so obi adwuma no ofa nipa baako kra wate efie baako bi ebre so se tumi no kra na obetimi aye na aso ye nyinaa ye so enti na anwumre me be kamfo na ma o se ukoto aba ne January 31st a toma honorable Ken yenya nyi no kra no na from esu frɛ no yenya nton no kra no omato no dada ani di mesre ye koto aba na ya ye musa ye ho nipa a me koto abeyama ni me koto no maga na fo a omo beto no ana omo nton no dia ene ne aboka ye besa abetena fie efitina enye de opposition enye de na yentimi ntina esa na ye party no na hoɔden kwa na ekɔfom mesre ye koto aba na ya momme anwene ye manda ache ho ene ye asoso ye da ache eho ma ye nwene se ne party no ahoɔden betimi agina na ya asoso ye betimi agina na me ni obi di nkomo o se me MP de me penasem nam se sa na ye nti na wotoma no basa o MP ebenya minister dia agese ye wo power o chairman ebetimi anya bibi na obibi abehwew ana obenhu obi onimobi onimobi a obeka wasem bi amawa agese ye wo power senya ye ni power o MP ne minister ebeka ne yam if you say menya sure say NDC for baba be frɛ no so o medi minister there bi so ono na wusu na wani ekyere nanima agese ye wo power watimi ahwɛ wi enti tumi no ehu ehia papa ye papa no ma omo so omo contest enum no omo nyina omo ye good omo nyina omo se omo fata ye ntimi fa omo nyina enkogina nti ena Ghana fo si yenyi baako nyame adom enya afei na sebi ye de eti be pimpim mu se hwan ne yemfa ne nko na Ghana fo aton daabi omo ankasa abodin enipa a yemfa ne mra no mo fa tumi no emaye Ghana fo si yemfa honorable Ken emra no mo nto abana emaye sometimes me fa Uber me nkofo bebre nim me enti me fa Uber na me tie enkomo a ya onim nipa a me ye sene obi eka honorable Ken asem enso onhu no da
Odo a ode ma no efi se wate bibi a waye wate se ne nipa ehu hia no wate se ne Ghana ehu ehia no Ghana mabunu ehu hia no say oba constituency bia oba make sure say factory bi oho say de be ya ye ma no omumma emfa ka emma nkran emeda abonten edu anwumra ye ma no omo wankan omo de da abonten eye na nka adwuma ewo fie a kanya ne se wafa ka eda abonten ewo nkran no mesre moma yanwini ye daache ne ye ma daache Honorable can say obema ye ma no enwuma ene yanka so obeboa yen na ye enwuma no ye piam na ayekese sa afi so ye yi honorable can na Ghana fo ne ya dom bitumi no emaya enye ono nko a na ewini o eye NPP party no na ewini enti wo so ye party ba wo so wa wini wo so tumi no Ghana fo de ama enti wodie bi ewom eyese wonsa etumi ka sesi aye campaign time ye be koi enkofo beba ebisuso edi yanim obia ebe Kennedy ba mesro ya ye musa ye ho sa akwashi nipa a mekoto maba amani mekoto no ma Ghana fo a ombeto no ana sika de yempo ba se wuji sika na enu nti ukoto aba ama obi a ya busa se nipa ya mekoto aba amani beton no ma Ghana fo a ombeto no ana se omonto no dia enya sebe sika na odema no enson for 4 years ana 8 years na enson ena edidi da so eye chen edidi prehu mesre mema enche bebre na yefufu enyo no me de sa question ni twato ye koto abana mama ye musa ye ho aso enipa a me koto maba amani me ton no ma Ghana fo a omo beto no ana nyame nhira ye nyina